Kristo kuma kona mwanya mwanya cia nthiguru nibejete amwe na gukungwira ntuku ije ya kwambwo kwa mwonokia Jesu Kristo ni araba baingi bao bathithagia rugendo rwa njira ya mutharaba iri njira ya kwirikana rugendo ruria kuringana na witikio bwa Kristo Jesu etire mbere yethirwo akiambwa bakiaria atongere bakindini ni borite antu kurumira kiria Kristo na gutura ndene yawe bakiure kinya utongeria kwerekanwa na njira ya kiumurungu muthuri Muriuki na chotariria tuku ya narua ira ijikene ya juma intheru a Kristo nira betha bakikongora ntuku ya Pasaka nikenda kona ni ura Jesu asamarirwe muthenya narua a Kristo bakanche Katholiki betha bachumirite barabarene bakiona ni mung'wana juju Baba yetu uliye mbinguni, anari kuringana na Father Kinoti Elias augitwo ntububu ne bakurikania Kristo mantu jage witiki bwao narua twithia ta njira ya mutharaba Yesu Kristo akwire no ntu bwa mawiya yetu Murungu amutumite yatwonia ro Murungu bukari indi nthiguru ira cokia na njira ya kumumena kumuthura kumucikura no mutwira mata amona kumutheka no umusonia uthuku ibo baretere gikuka Kristo Murungu amutumite aturetero Murungu indi natu turacokia na njira ya kumuthithiria yate agirite kinya narua Kristo na kuja akiri antu na njira mwanya mwanya rira uni na uwe tukuthiria mantu yate waka wega yate waka onene bwa Murungu au neo kungwa tukona Kristo agikua na tukaigwa kiri thomo bietu umwe wa mucore wa Kristo akimwendia urabagarite no miaka 3 tutaigwa njunda akiaria kungi no narua akaria akiendia Yesu Kristo na tekwetikia kwina mwanya kinya ndene uturo indi amuna bubu Father Kinoti ethwa kirikane thirikari ni biri kwithwa egitia muno aritingugi bayo muno akiorotera manzara gwitana mbere kimandagitari ira tukuona Kristo agikwa kiri mantu yayo karikandene ya thirikari ya thaiji daktari betu be barabara ne bakidemonstrate i patient bana bagakua kagita kau bau ni Yesu Kristo gukua ndi family ya nasi ata ukirone mucore wao a family nontu daktari bate kuritangugi tukona thirikari yetu kuremwa ni kuthithia ro yagirite no kuwikira mutharaba igiri Kristo kairi tukona kairi ndene nya ya ndini rira twina tundwa arorita ngugi masindano teya waka wega i masindano ya kuthirania no mpende uya njunda wita na mbere ngurukia kiwa gitumi kiawe kwithwana na banini na mboi nikenda bakura bena mritano ja mega jagio Kristo akinya kurumira kithomo na strategy yetu ya community ni kureta ana baba nini amona ana bandaka youth baitetheriwa ni ana ba university kitekwithira ana ba university bate challenge nyao baricio ende nikenda tukura na culture na muturire wa Kristo ni bubwega kwambiriria muntu ari umwithi aja turi na ana bakuma aina center bamenyera wane community very good community menyera ana barabethe abakamatite mirigo ya mbayo ceki mwere mirigo ya makwithira batena aciari murigo ya kwithira batena anandoti ndene uturo bwao na aine kethire kiritango geu we want to grow them in a culture of Christian living Christian choices na muno gukura bena independent mind of thinking objective batatuike nkombo ya antu kana muntu rongi kana culture ira irio bakurebe antu bo kamata wega bwa Kristo ndene ayonthe na kutheria mantu na evangelio ya Kristo. That's why we have them here. Saint Aina, Saint Teresa of Avila, Saint Rita Parish bare amwe ana na Kristo tuitite na njira ije ya mutharaba karibuni na tuinde na ukiri dikera tegera icokere ukanjanji oni I am able to judge myself mtoronge na kumba kuinjanji owitegere ciure yare othitha yarireta gikuo kana yarireta uturo tukumie ni Yesu Kristo muthuri Muriuki Njuma.